Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afian Nasuha binti Nur Azrul daripada Kafa Ar-Rayyan akan membaca tilawah surah Maryam ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarisu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Qala kadhalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Sadaqallahul azim.